Hristos se rodi. Hristos se rodi. Hristos se rodi. Evo, draga braćo sveštenmonasi, Hristoljubivo sveštenstvo i blagočestivi narode, ove bogospasavane, ne samo eparhije Bihaćko-Petrovačke, nego svete srpske, mnogostradalne mučeničke crkve, sabranih u ove dane kada slavimo ovaploćenje Sina Božijega, onoga koji je darao nama ono što nam niko nije mogao darovati, pobjedu na smrću. Zato Hristos dolazi u ovaj svijet, braćo i sestre. Dolazi u ovaj svijet da svakoga učini, da niko ne postrada, da se niko ne izgubi, nego da svako koji vjeruje ima život vječni. Zato je Hristos pobjeda naša, zato je Hristos sila naša, zato je Hristos snaga naša, zato je Hristos raspeće naše, zato je Hristos preobraženje naše, zato je Hristos vaskrsenje naše. I danas se radujemo jer slavimo njegovo rođenje. To je ono prvo čega treba da se sjetimo u ovom trenutku. A znamo zašto smo se sabrali. Ne od straha od Judeja, jer hrišćani nema straha, nego zbog vjere naše, koja je uzdrmana, koji žele da, braći i sestre, da unište. Oni čiji su, nažalost, preci sveti, na njihovu žalost, naši sveti preci su, braći i sestre, naši. Oni nisu tuđi. Naše svetinje su naše, one nisu tuđe. One su pravoslavne, one su Hristove, one su srpske i crnogorske, kako hoćete ih zovite, ali one su svetinje. U tim svetinjama, u tim pešterama, u tom kamenu, mnogo je krvi proliveno zbog tih svetinja. Mnogo je znoja i molitava i suza. Ali taj kamen i ta prašina, jerusalimska i crnogorska i mrkonjićka i sve svetinje, braće i sestre, one vaskrsavaju iz mrtvih. To je ono što nudi hrišćanstvo. To je ono što nudi sveti Vasilije, njegove svete, mrtve, tihe kosti, ali žive i obožene, kao i ove svete mošti koje smo ovdje donijeli, da preobražavaju sve nas, kroz Hrista koji se u njima nalazi. Zašto je naš narod ustao protiv ovih bezbožnika? Zato što se probudila vjera u nama. Nije zaspala srećom. Ona je tihovala kao ona tiha vatra pred pećinom i plemstvom koji su zapalili pastiri da se ogriju. Evo vidimo, braći i sestre, šta se ovih dana dešava u Crnoj Gori. Svi nekako kukamo na Crnu Goru, a svi idemo u Crnu Goru, jer se tamo nalaze najveće svetinje, pored Kosova svakako. One svetinje koje na milione ljudi preporađaju, ne samo Srba pravoslavnih, nego i drugih vjera i religija. Kako to da damo odgovor onome koji želi da te svetinje otme? Kakvu poruku da mu damo? Nećemo ga kleti jer je on sam sebe prokleo. Pozvaćemo ga, kao što ga pozivaju oni dolje, braća naše, na mir. Mi pozivamo na mir, ne pozivamo na rat. Naš rat je sa demonima, ali naše oružje je Hristos. Ovaj krst časni, to je naše oružje. I zato je Gospod dao svetom Konstantinu caru ovaj znak, rekaš i ovim pobjeđuj. Mi ćemo s ovim znakom, braće i sestre, a jesmo već, pobjedili smo. Svi zajedno, ne samo Srbi, nego svi pravoslavni. Žele da nas pocijepaju, žele da nas rastuže. Što nas više cijepaju, sve smo više, sve nas je više. Neka nas, kako tamo kaže, gaze, ne mogu nas gaziti. Neka nas ubijaju, ne mogu nas ubiti. Jer mi vas krsavamo kao i ove svete mošte ovdje pred vama. Nakon toliko vjekova iz zemlje su izašle.
a danas su ovdje pred nama da posvjedoče upravo ono što su imali u sebi, krst časni i pobjedu nad zlom. Zato mi ne da vjerujemo, ne, nego znamo da ćemo pobijediti. Pobjeda je u našim rukama, braćo i sestre. Nema straha, radost i veselje, Hristos je pobjedio smrt. Pobjedit ćemo i mi sve neprijatelje naše, gdje god da se nalaze, da li u ovoj ili onoj državi na ovoj planeti. Pobjedit ćemo neprijatelje kao što je Gospod pobjedio na nebesima, spustivši demone odozgo na zemlju. Ali će i satrati onaj zadnji dan, kao što je već učinio u dan vaskrsenja, uništivši demone, braći i sestre. I nama to nudi, nama to daje. Zato je pobjeda rukama našim, u našim bićima, u našim srcima, u našim pogledima, u našim riječima, u našim grobovima, u našem vaskrsenju. Mi večeras ovdje poručujemo da samo sa Gospodom mi kao narod možemo ostati i opstati. Slavimo ove godine 800 godina takve istorije koje nema ni blizu Amerika. Ni blizu. Nije se zvala tako prije 800 godina. Braćo i sestre, pomolimo se Bogu i Svetom Savi našem, koji je zaštitnik ovoga hrama, gdje smo došli evo da podržimo naš narod, bratski narod, jedan narod u Crnoj Gori, ali sve na Kosovu i Metohiji i svuda gdje se god nalazili, poručujemo, mi smo pobjednici. U našim rukama je pobjeda. Neka krene ko smije na nas, jer Hristos je sa nama, ko će protiv nas, kako kažu. Zato se mi radujemo i sve vas pozdravljamo, braćo i sestre, tim radosnim pozdravom ne samo rođenja Hristovog, jer da nije bilo rođenja, ne bi bilo ni vaskrsenja, ne bi bilo te pobjede upravo nad zlom i nad đavolom, grijehom i neprijateljem. Ali taj pozdrav se sadrži u Božiću, u rođenju Hristovom, u svemu onome što je Hristos učinio radi nas. A to je onaj pozdrav pobjede na smrću. I tako neka bude do vijeka. Hristos vaskrse! U tom pozdravu se nalazi pobjeda. Hvala svima. Hvala svima za ovaj mali trud. Ovo je ono što mi možemo učiniti. Za ove molitve pred ovim svetim moštima, pred prestolom Božjim ovdje, Majci Božje, svima svetima, svima pravoslavnima. Da naš narod istraje, ne dao Bog ako treba, uzimat ćemo i druga oružja da branimo svoje svetinje. Neka neko ne tumači ovo pogrešno. To su činili slavni preci. Ako treba i mi ćemo. Ali naša je pobjeda i naše oružje ovo što sam vam rekao i pokazao. A to je časni krst. Hristos se rodi. Hristos se rodi. Hristos se rodi. Živjeli, Bog vas blagoslovio. Hvala svima što ste došli. Možete ovdje ko želi, svi da uđete, da se poklonite, da cijelivate ove svete mošti. Oni koji su bili ubijeni, a koji su upravo pobjedili. Tako ćemo i mi sa braćom u Crnoj Gori pobjediti sve demone.